Мышықтың қарылығы жетіп, чычқан қармап жешке құдіреті тақыр келбей қалды. Bir күні ойланып отырып, чычқандарға барды да мяу, мяу, мяу. Қымбатты туғандар, мен қарыдым, арыдым. Алдан да, güçten de gittim. Ötken gitken günüm bolsa geçirip koygular. Emi tatlı ulaşalım. Biri-birimizge çoğduk, zorduk, kılbay tınç yaşaylıçı. Kay bir işlerimde üstüp, özümde oyalış oldum. Bundan arısılarga tiybeyim. Sopuluğa baş koydum. Eğer ıntımakka gelseler, günde canıma 3 mal, çuva ötü alımda surap durulaşı. Men de jardamdашып turayın, dedi. Kımışıktın bu sözüne çıçkanlar kuanışıp, günde 3 mal çuva ötü alın surap turuştu. Mışıktın amalını çıçkanlar hiç sevişken yok. Mışık buçkat hiç oturup alıp, çıçkanlardı çuvatı ötkörtü yürüttü. En akıtı çıçkandı. Basıp jep koy. Günde 3 mal öt çıçkancap öz işine razı olup jatıverет. Günlerдің birinde çıçkanlar böyle azayıp baratkanı sezişip Mışıktan şek sanaşıp amdып kalışады. Bir günü Işık mұрын ең алдыға, Бұлт мұрын болса ең артқа түшіп, Mışıktanla çuап өтіп бір-біріне үн салуға уада қылышты. Өт біткен соң Işık мұрын «Сен қайдасың Бұлт мұрын?» деп қиқырды. «Мен баратам, бары жайында!» деп жауап берді. Mışık бірдей çıçқан жей албай қалды. Арадан дағы көп күндер өтті. Ақыры Mışıktың ачуысы келді да, çıçkanларды чуатып өткөрүп жүрүп, ең акыркы çıçканды качырып сала берет. Алды артына байлап жүргөн Бұлт мұрын бунт берип үйүнө кире качты. Ошондон кийин çıçkanдар Mışыкка такыр жолуга качты. А байкуш Мышык ачкадан арыктап өлгөн экен.